Još jednu uspješnu sezonu Motoklub Brod zaključuje na sebi svojstven način, pečenkijadom. Natjecanje u pečenju pečenke specifičnosti brodskog kluba unazad nekoliko godina, iako je suditi prema broju ekipa sve je popularnija. Prihvaćeni smo i s ove strane, znači i na kraju sezone na pečenkijadu smo prihvaćeni kao dobri organizatori, dolazi nam sve više ekipa, kako iz klubova, tako i iz samog grada i to nam je izuzetno drago. Motoklub Brod je u svojim organizacijama kako susreta, tako i ove pečenkijade poseban. Znači mi ne samo da zovemo motoklubove i motoriste, nego uvijek nastojimo da nam i naši građani dođe da se uključe u naše akcije, da se s nama zajedno dobro provedu i to nam je glavni cilj. Potvrda tome je 45 ekipa naspram prošlogodišnjih 29. Među njima gosti i prijatelji iz udaljenih krajeva Hrvatske koji su sa sobom donijeli i dašak kraja iz kojeg dolaze. Ovo je famozna stvar, nama se to jako svidilo, mada ima recimo 600 km od nas do ovdje, ali to nam nije teško, samo da budemo dio ovog društva i da provedemo svi zajedno. Ne znam čini li mi se, ali vaša pečenka je malo drugačija od ovih naših. Dobro, pa mi smo rekli zašto da sve bude isto, mi ćemo donijeti nešto iz našeg podneblja. Sigurno što je mnogima dobro došlo i evo mi smo to metili na stol, za sat vremena je sve nestalo. Znači ipak je bilo interesantno i ukusno. Ovo je ludilo, ovo je fenomenalno. Mi smo drugu godinu tu, šta da vam kažemo, fenomenalni domaćini i zato smo i došli. Jel? Slavonija u srcu, Slavonski Brod, ludilo. Oni su kod nas za 1. maj, mi radimo taj susret za 1. maj. Oni su bili lani kod nas i dolazu liti kad se ide u Omiš i tako u putu. Ma druženje, fenomenalno. Ovo je neobično, pečenkijada, nama strano, mi nikad u životu nismo prasa ispekli. Mi šta ispečemo, to je janje i evo vidite, tun. Pored ekipa iz južnih krajeva Hrvatske nije nedostajalo niti ovih kontinentalnih. Viš koliko nas je došlo, 2 vozila, jedno 20-30 ljudi, još ih očekujemo i mislim da će to biti ove godine najbolje nego što je bilo. Ova ideja da se pečenkijadom završi sezona? Pa ne može bolje. Mogla je biti jedno još pored praseta janje, ništa drugo. Među toliko ekipa prosudbenoj komisiji po završetku zasigurno nije bilo lako odlučiti koja je najbolja pečenka. Postoji komisija, njih 3-4 u komisiji, znači ocjenjuje se ocjenama od 1 do 5. Ne znam, odlučuje se boja, okus, izgled, sve ostalo. U komisiji su klasični stari gurmani, znači ljudi iz Slavonskog Broda koji se kužuju te stvari. Nije to natjecateljskog tipa, toliko više druženja radi i uvijek 1., 2., 3., 4., 5. i ne znam, prvih 10 nagrada odnesu ljudi koji nisu iz Slavonskog Broda. Većini na poluju to zapravo i ove godine nije bilo na popisu prioriteta. Dobra zabava, druženje s prijateljima iz cijele Hrvatske svakako je. Motoklub Brod je i završnim događanjem ove sezone to itekako omogućio.